Zara guys, pergi buzag. Tagaan ko kamuti, Zara mangsang lami gitu. Tagas ala lami aja kamuti. Puri ya buzag, turun. Bengok sana kadengeg, butas sana kita simbak. Hai guys. Guys, foto sampai Banglau. Kepada mga dua ka apo ang sumawag. Foto sampai sa ang nanay, bibisita mi uban sa mga apo. Hi guys. Hi guys. Foto sampai Banglau guys. Okay, foto mi ni nanay. Kay mga ayo kids. Finger, mommy, finger, where are you? Here I am, how do you do? Mommy, finger, where are you? Here I am, how do you do? Daddy finger, where are you? Here I am, how do you do? Wow. Mommy, Nakasingan na sila guys ang mga apo guys. baby shark, baby shark, baby shark, baby shark. Mommy shark, mommy shark, mommy shark, daddy shark, daddy shark. Mama oh jadi guys. Daddy shark, daddy shark, mommy shark, daddy shark, mommy shark, mommy shark. Let's go. Karon guys, diyan nami sa katedral lapit guys. Nagahagi nami sa katedral. Sa katedral. Patagbong nami sa Causeway guys. Diha mo nagkumilik. Pahinga na sa Causeway. Hi guys, diya si Ebon. Hi Ebon. Ebon. Ano yung Causeway ane? Mga dawes ani guys. Dawes. Let's go out. Let's go out. Mommy shark. Mommy shark. Mommy shark. Ana kami. Ningabot na kami sa tindahan ni Mamalit. Hi guys, dahil ang tinda ni Mamalit. Mga imported. Nasa ilang Mamalit guys, tanawa guys. Dahil ang mga prutas guys. Ay saging, ang dyan ilang radis guys na atampaw. Herbal po na sila guys, hilig na mga dahon sa avocado. Napilang inan-inan. Anja guys. Wow guys, kamuti. Ano guys, init pa. Lang lami asim kamuti kay pinauga jud pagkaluto. Kamuti guys. Wag, ali wag. Dili ko mo balibad ani. Dang. Guys,
Tanawa guys, kamuti na ah. Arang kalami kamuti guys, kinatamisan. Guys, isang baho pa naman ang lamig na. Kaya na ah, ang pagdang Magbalik-balik rin ka. Kinauga, lamig dyan lang. Lamig. As huwag nagkaon na. Huwag kaamin nilang tatay. Okay guys, matos ako sang nanay tatay. Dia guys, nara ang nanay guys. Hi Tata Jet. Nang tatay guys na ah. Mana ang tatay? Tatay ya. Tata Jet. Dia na Miss Panglaw guys. Hi Langga. Na may muskit nang tugas maklaro. Imuskitan bitaw ni guys kena may lamok. Kan isi langga nang kika alias kakak. Basta ni mamalit guys. Namuskit ni sila guys kena lamok musud. Hindi Mariel. Tara guys, pari buzag. Tagaan ko kamuti dara mangsang lami ginoo ko. Lang. Ulang. Grabe ning kamuti habilib gid ko. Ijarang tamisa. Tapos kayo? Tinito. Pastilan guys. Oh. Paano matawag ng dalagang gamay? Tara lami Nay. Lami sa yung kamuti. Lami oy. Kani? Di guys. Tinawa dyan guys, hindi ko na makakilamian, hindi ka mo tiya. Lamion si kanon lang. Kanto amang gideng Kuya, ang waman na kamutiya guys, oy. Natinood na, pinamahan na. Ay pagod-pagod, dyan ang lami guys, oy. Ikaw, di ay. Oh, lami, good night. Guys, basta guys, kaya lami agad kamuti. Puri, abuzag, udturon. Bungos sa nakadungag, butas na kakita, simbako. Guys, nanti rapid. Dapat, jat. Tak mau mas bintana. Dia bintana sama. Enggak. Dai, ambil lemon muda nak dai ha. Dia aku kay busog paman ko la. No. Ala, injak ra ko. Nay gitakuban ni Krito, ni gitakuban na ng ipong. Unja na nang makaan kay siradog tindahan dani. Inirito na no, gusto na pina na. Wag. Tay utang mo. Oo lang. Katong lugaw. Hi guys, ang nanay di anani odto. Gidang pagkaan is Walker Oats. Diyan na inanan gipares. Nanay dat na. Tingnan natin. Kamuti di arang tami isa guys. Ana. Tina ko na eh. Nabusog na ko. Hi guys. Muli nami guys. Ano to guys, muli nami sa Tagbilaran. Ning aral mining bisita mi sang nanay ug tatay nila mamalit. Ang tatajati arami kao. Tatajat. Bye-bye, ali nami. Mora to, daghang salamat. Bye. Ito na gitawag na ako guys. Mora to guys. Muli nami Tagbilaran. Hello. Ganggu. Tengok dong. Bye-bye na, tay. Lang, bye-bye. Okay guys, muli nami Tagbilaran. Hello guys. Kenapa guys? Nakadag sapatos si Lucas. Tagahan ni mamalit ang sapatos. Ugari bang ang Hey guys. I love you. Guys, nagkay may kutang guys. Hi. Kasama mo na si Bonbon Hey, guys. hi guys. I love you na. Hi guys. Guys. Alam ka cute po yan. Mayo Gabi magmili yan. guys. Okay lang guys. Nakadapon, uksanin na si Panyan guys. Payan. Pili tayo si Palin guys. Love you. Uksanin na guys, oh. Kawa. Kamion. Dapat ang sandal ni ang love you Payan. Ihatag man. Na, isang
sandal ni Payan guys kana. Oh, maayo mo pa mapili si Palen guys. Ako na may utang ato guys. Guys kani I love you guys. Mani si love you. Sa imong ingan. I love you. Ayo ka pa. I love you. I love you. I love you po. Forgi hapon. Naman ito. Pero lamig jud isang pinili nga sandal. Forgi hapon. Napay pagkapin medyas. Ipagapinan pag medyas ni mamalit guys. Ipalitan po Kay suoton man na niya isimba mo simba guys. Kana. I love you. Unsay imong ingon ni mamalit? Thank you. Love you. Guys, naulit nami guys. Naulit nami sa Tagbilaran. Yami sa junction, agi. Nakapili ato og sapatos. Gitagaan sa ilang ante, mamalit. Guys, og karon na uli nami. Tagang Apo Lucas, naghawid og bula. Unsa guys, nakadami og sanina kay hinatag ni mamalit. Na guys, hinatag ni mamalit ni guys. Indot ka adyo nga kuan sanina guys, ug naapay sandal. Kani kang love you, kani kang Pia Lucas, ug kang Avon alias Bonbon. Mao na to guys, daghang salamat ug palihog ko sa pag-subscribe sa akong channel Marlong Bulanon. Daghang salamat.